This is your man coming Joshua Karimpita wa Emuyaso aka Baby Face. You know twagiye tubona message nyinshi z'abantu comments, you know, Joshua, you are a comedian or you are a presenter? I'm both. Nago ndi boss. I'm both a presenter and a comedian because I work on Zachu TV, you know. So Joshua ni cyafite uno munsi ngo tuyatwibanda ku bintu by'abastari no bigiye bitandukanye. Twafite umukobwa bita Sunny ninde wabo muzi yasohoye ikigoma bita urangora mu byukuri iryo jambo nago rivugitse neza mu Kinyarwanda ariko twumva message byashatse vuga ikintu ngiye mukuri no mukobwa ni ikintu kimwe, you know, urangora, you know, bishatse kuvuga, you know, ni ibintu nyine byamugoye. Truthfully speaking, no kugira ngo asohoye iriya ndirimbo urangora byaramugoye, byamusohoye amafaranga 30,000 agari 30,000 byamusohoye miliyoni 30 z'amanyarwanda. Yabikubise uwo bita Bruce Melody. Hari amakundi kumva ngenda yo akundi bakira abastari nka babiri nyine bagira icyo bavuga ku kigoma cyabo, you know, ugasaba Bruce Melody agiye gukubitamo akapera mu gihe Sunny agiye gukubitamo akapera akahita ambwira Bruce Melody nakwishyuye menshi bari bugakubita, you know, ibintu ngibyo. So Sunny byagiye bimugora cyane. Umukundi ya Sunny nuko avugisha ukuri. First of all, ni umuntu uvugisha ukuri, ni umuntu uvuga ibintu byamubayeho, you know, ni umuntu yavuze ubuzima bw'uburyo yigeze gutunda amajerekani 28 akazatunda buri munsi kugira ngo abone icyo ararira. Bro, yarabikoze kabisa. Nicyo kintu umukundira avugishwe. Nanjye rega mvugisha ukuri, you know, mujye mubibona. Iyo mvugishije ukuri, iyo mvuze ngo narongoye SHADDY mba naramurongoye mu makarita, you know, iyo mvuze ngo nariye Knowless, you know, mba naramuriye, you know, sini kuri WhatsApp tu mba naramuriye mvugisha ukuri. Ngavuga ku buzima bwanjye bw'abakene, you know, n'abakire biraba byarambayeho mvugisha ukuri, mvuga uburyo pocket money nayibonaga bingo, ibi byose navugisha ukuri, you know, nagomba mbeshya. Ni nacyo gituma abantu bagukunda, ni nayo mpamvu nanjye ndi gukunda Sunny. Gusa Sunny hari akantu kamwe kanangaje, no baramubajije ese Sunny nuwe muntu wasambanye naye bwa mbere. Sunny yavuze ko yasambanye n'umuzungu bwa mbere, you know. Baramubaza Sunny kugira ngo usambane n'umuzungu ese byaragenze bite, niye mpamvu? Nagiraga ngo numve uburyo umuzungu amera, you know, yenda kumva uburyo bw'umuzungu. Ariko se nanjye nkibaza buryo umuzungu n'umunyafrika tuba dutane utwese uburyo ni bumwerega, you know. Uko nge nakuryohera ni nkuko umunyamerika yakuryohera. Imana yaduhaye feeling zimwe. Ndakubwiza ukuri, uko ngewe Joshua, you know, nakuryohereza ni nkuko Chris Brown yakuryoza, twese kumva turi kimwe. Uko nge nakuryohereza ni nkuko Drake yabigukorera cyangwa Cristiano, you know, ni nkuko yakuryohereza, you know. Uko ndera, uko SHADDY yakuryohereza ni nkuko NAMUKARUJANGA yakuryohereza. Ni ibintu byumvikana. Ni nkuko Keti Bashare yakuryohereza, ni nkuko nyina wa Mbogo yakuryohereza. Ni ibintu byumvikana ariko sinzi impamvu mubyishiramo ugasanga ngo ibintu babigoranye. Warekeragara. Keep subscribing on our channel, you know, Zachu TV. Wanababwiraga Sunny muzambwe n'undi mbakwera amateka ye Olangola niwe narindi kubabwira. Ciao.